ahari ururimi rw'inyanja ebyiri zihurira ku nyanja y'Abahinde no ku nyanja ya Atlantique, niho hari igihugu cy'ubwiza buhambaye, amateka akomeye, umutima w'abatuye Afurika y'Epfo. Ni igihugu cyaho amaso areba ibitangaza byiremye, amatwi akumva injyana z'amahoro, kandi umutima wumva uko abantu bahuje imico myinshi bakaririmbira hamwe indirimbo imwe, Unity in Diversity. Iki nicyo gihugu cy'inyenyeri ya zahabu, inyamaswa z'inkazi, imisozi y'amateka n'umujyi utazibagirana, Afurika y'Epfo. Muri uru rugendo tugiye kurebera hamwe iby'amaso ya benshi atarabona, tugiye gusura igihugu gihuza isanzure, imico, ubukungu n'ubuzima mu buryo budasanzwe. Muhawe ikaze. Afurika y'Epfo ni igihugu cy'imico irenga 11 zifite indimi zemewe n'amateka akomeye. Niho haturutse abayobozi baharaniye amahoro n'uburinganire nka Nelson Mandela, umusore wavukiye mu bworohe akavamo umugabo wahinduye amateka y'isi yose. Iyo usuye Robben Island aho Mandela Nelson yamaze imyaka irenga 27 afunzwe, ahumeka umwuka w'ukuri, akanumva isomo rikomeye ryo bwihangane n'ubumuntu. Nta handi wabona ubwiza bw'inyanja nka hano mu ishyamba rya Craig National Park. Ubona intare zindyamira munsi y'igiti, inzovu zinywera ku ruzi, n'ingwe zicunze mu biti. Ni ubuzima nyabwo, aho umuntu n'umutungo kamere bihurira mu bwuzuzanye. Tugiye kurebera ibintu bidasanzwe biboneka mu burasirazuba bwa Afurika Yepfo. Table Mountain, umusozi w'ameza, umusozi uherereye Cape Town, ufite ishusho imeze nk'ameza. Iyo uhagaze hejuru ubona imijyi ijyana ebyiri zihurira nk'ikirere cyuje ubururu. Icyo ni kimwe mu bintu bidasanzwe biboneka muri burasirazuba bw'amajyepfo. Red River Canyon ni canyon ya gatatu nini ku isi, ifite amazi y'icyatsi n'imisozi ihindura amabara uko izuba rizamuka, ikintu gitangaje kitabonwa n'ahandi. Iki gihugu, ikindi kintu kiyaboneka nuko ifite n'amakadran desert, ubutayu bushobora kumara amezi bwose bw'umutsi, ariko igihe cy'imvura buke butangira buhinduka ubusitani bw'indabo z'amabara menshi nk'igihangano cy'Imana ubwayo. Ibyo ni bimwe bidasanzwe. Congo Cave, amazi y'ubutaka y'ibibaya n'imikuku n'imigari y'amabuye n'amasozi y'imbere mu butaka yuzuyemo amabuye yafashe ishusho y'amabuye y'amateka, kimwe mu bitangaza bikomeye bya Afurika y'Epfo. Penguin Beach, niho ubona amagaga atembera ku mucanga imbere y'abantu, ibiregerwaho n'ahandi hano muri Afurika. Imijyi y'iterambere n'ubukungu, Afurika y'Epfo ikaba ifite umutima w'ubukungu bwa Afurika. Johannesburg izwi nka igicumbi cya zahabu kuko ariyo yabaye isoko y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Cape Town ni umujyi w'ubukerarugendo, aho injyana n'imisozi bihurira nk'isura y'umugisha, aho ubona uburyo igihugu cyahuye amateka n'iterambere kikiyubaka ku mbaraga z'urubyiruko n'udushya mu ikoranabuhanga. Bimwe mu bintu by'umwihariko wo muri Afurika y'Epfo, ibintu bidasanzwe kandi byihariye. Nicyo gihugu gifite indimi 11 zemewe mu itegeko nshinga, gifite inyanja ebyiri zihurira ku nkombe imwe y'Abahinde n'iya Atlantique. Icya gatatu nuko ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika cyemewe gusezeranya abaryamana bahuje ibitsina mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko twebwe twabyamaganiye kure. Craig National Park ni kimwe mu ishyamba nini cyane ku isi, ifite inyamaswa zikomeye. Icya gatanu nuko gifite umujyi umwe wa mbere ku isi mu bijyanye n'ubukerarugendo n'ubuhanga, Cape Town. Icya gatandatu nuko niho havuye Nelson Mandela, icyitegererezo cy'amahoro ku isi yose. Afurika y'Epfo, izuba rirasira hejuru ya Table Mountain, ababyinnyi b'imbere mu gihugu babyina injyana za zahabu, abana bakina ku mucanga, abantu batembera mu masoko. Afurika y'Epfo si igihugu gusa, ni umutima utera wa Afurika. Ni igihugu cyerekana ko ubwiza, amahoro n'ubumwe bishoboka mu butandukanye. Iyo uri hano uba usigaye wumva icyo bisobanura kuba umunyafurika. Aho ubwiza, isuku n'ubuhanga bihurira ni hano muri La Confiance Salon. Aha niho buri mugore asukirwa n'abahanga bazi gusigasira ubwiza, inzara zigatunganywa mu buryo bwa kinyamwuga, kandi buri mugabo agasohoka yisanzuye, yogoshwe neza, afite isura yuzuye icyizere. La Confiance Salon itanga serivisi zigiye zitandukanye, twavuga nko gutunganya imisatsi
imishatsi, kogosha ndetse no gutunganya inzara, aho buri muntu agira umwanya we ahagenewe serivisi nziza kandi agataha aseka yishimye afite icyizere gishya mu isura no mu mutima. Dore ko ifite abakozi babihuguriwe ndetse bize neza, aho bagutunganya neza, aho ni muri la confiance salon. Ubwiza butuma wizera, twisanga hano aho icyizere cyawe gitangirwa kwigaragaza mbere yuko bamaze kugukoraho. La confiance salon iherereye hano mu karere ka Rusizi ku badive, hano imbere y'urusengero rw'abadive mu muhanda uva kuri hostel za Kibogora Protect ku macumbi y'abanyeshuri. Uramutse ukeneye ko bagukoraho reka kumucyo kakugaragaraho, ndetse aho waba uri hose n'imbere y'abakureba waduhamagara kuri nimero ngendanwa 0787 090 cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 igiciro ni nk'ubuntu muri la confiance salon. Mu gihugu kigeze gutandukanwa n'amabara y'uruhu cyaranzwe n'urwango, urupfu n'ubukene, havuyemo umugabo wahinduye amateka, uwo ni Nelson Mandela. Ariko se nyuma ye ni bande bakomeje uwo murage? Nanone reka tubabwire, nubwo twabatembeje Afrika y'Epfo, reka tubabwire bimwe mu byaronze Nelson Mandela ndetse n'abaperezida bagiye bamukurikira. Ese Afrika y'Epfo yarabashije kugumana ibyo Mandela yaharaniye cyangwa hari byinshi byasubiye inyuma? Nelson Mandela yabayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo kenda na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo kenda n'icyenda, umurinzi w'amahoro n'ubwiyunge. Mandela niwe perezida wa mbere watoranyijwe n'amatora ya demokarasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo kenda na kane. Yabaye ikimenyetso cy'ubwiyunge hagati y'abazungu n'abirabura. Nyuma y'imyaka irenga 40 y'ubutegetsi bwa apartheid, yasabye abaturage kwibagirwa inzika, yubaka igihugu gishyize hamwe. Yashyize imbere kubaka amashuri, ubuvuzi n'ubukungu bishingiye ku bufatanye. Ariko kandi ubukene n'ubushomeri byari ikibazo gikomeye cyasigase ndetse cyari cyarazonze abantu. Nyuma ye haje kuyobora perezida wa kabiri witwa Thabo Mbeki guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo kenda n'icyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ubukungu n'ubwenge bw'umuyobozi yazanye politike yitwa African Renaissance. Mbeki yazanye politike yitwa African Renaissance, sunzu ry'Afrika, ashyira imbere guteza imbere Afrika nk'umugabane wigenga. Yayoboye igihugu mu gihe ubukungu bwari buzamuka cyane, ariko yakunze kunengwa uburyo yitwaraga ku kibazo cy'indwara ya sida, kuko yavugaga ko kidakwiye gushyirwa imbere nk'indwara ikomeye kurusha izindi. Soje ku gitutu cya politiki ashinzwe kutumvikana n'abayobozi b'ishyaka rye. Perezida wa gatatu yabaye Mantreti Kagelema. Ubuyobozi bw'inzibacyuho yasimbuye Mbeki igihe gito kugira ngo igihugu kigere ku matora. Yari perezida w'umuswa wifuzaga amahoro n'ubwitonzi. Yakunze kuvugwa nk'umuhuza w'abari bashyamiranye mu ishyaka rya ANC. Perezida wa kane yitwa Jacob Zuma guhera mu mwaka w'ibihumbi 2009 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ubuyobozi bw'ibibazo n'amajanja ya politiki. Jacob Zuma yari perezida ukunzwe n'abaturage batari bake cyane mu byaro. Yavugaga amagambo atuma abantu bamwiyumvamo nk'umuntu usanzwe, ari ku butegetsi buzwemo ruswa, amakimbirane n'ubusahuzi bw'umutungo w'igihugu. Ibibazo bya politiki byatumye abaturage benshi batakaza icyizere muri leta ya ANC. Gusa kuri uyu munsi wa none kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2025, Cyril Ramaphosa, umuyobozi w'icyizere gishya. Ramaphosa yinjiriye mu butegetsi nko kuzana impinduka. Yashyize imbere kurwanya ruswa, guteza imbere ubukungu n'imirimo y'urubyiruko. Ariko igihugu cyahuye n'ibibazo bya COVID-19, ihungabana ry'ubukungu n'imyigaragambyo. Ibyo nabyo bituma ubukungu busubira inyuma. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023, politiki y'imbere mu gihugu yagiye iba ihungabanye bitewe n'amadini n'amashyaka mato yagiye yiyongera cyane muri leta. Afrika y'Epfo yanyuze mu bihe bikomeye kuva ku ngoyi ya apartheid, ku mirwano ya politiki kugeza ku rugamba rwo kurwanya ruswa. Ariko buri perezida yasize mu isomo Mandela z'amahoro. Mbeki ubwe Zuma akavuna igihugu, naho Ramaphosa yongera gutanga icyizere. Hamwe mu hantu nyaburanga ushobora gutemberera ndetse ukanaharira ubuzima muri Afrika y'Epfo. Ahantu hambere ndiko twavuga kuri Cape Town, umujyi w'amahoro n'ubwiza karemano. Bimwe mu bintu bidasanzwe nuko hafite ahantu hitwa ngo ni umusozi w'ameza, umusozi w'ibitangaza ufite Table Mountain, umusozi w'ibitangaza uri hejuru y'umujyi ufite. Ndetse ikindi nuko hafite inyanja ebyiri zihurira, Atlantic na Indian Ocean. No mujyi w'amabara y'inzu, umucyo n'imico itandukanye. Uturere nka
aho hose wahatemberera ubuzima bwaho buroroshye ndetse buratuje, amahoro n'ikirere cyiza umwaka wose wahamara. Ni ahantu abahanga benshi n'abasizi bakunda kwandikamo. Ahantu ha kabiri ni uko ari umujyi wa zahabu n'amahirwe, Johannesburg. Ibintu bimwe bidasanzwe bihaboneka n'umujyi munini wo muri Afurika y'Epfo, akaba ari umutima w'ubukungu. Afite inzu ndangamateka nka Apartheid Museum na Mandela House. Hari amasoko, amasaha yo kwidagadura ndetse n'ibirori bikomeye buri munsi. Ikintu gihari ni uko abantu bafite imikoro n'amahirwe yo gukora. Ni ahantu ushobora gutangirira ubucuruzi cyangwa kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahantu ha gatatu ni Durban. Durban, bimwe mu bintu bidasanzwe ni uko hari inyanja nini cyane, inyanja y'Iburasirazuba ifite amazi ashyushye. Ni umujyi uhuza umwimerere w'Abazuru, Abahinde n'Abazungu, ndetse hafite Golden Mile Beach aho ushobora kujya ku mazi ndetse ukajya ku mucanga. Abantu bahora bishimye, bakunda umuziki n'imbyino. Iyo ugeze muri Durban, ubuzima buba bworoshye kandi buhoraho. Ahantu ha kane ni ubuturo bw'amahoro, Drakensberg Mountain. Ibintu bidasanzwe bihanurika n'imisozi miremire ifite urusobe rw'ibiti n'amazi ashashagirana, aho umuntu ashobora kujya kwitekerezaho, gukora meditation, yoga cyangwa gusenga. Hari amahoteli y'amahoro hagati y'imisozi. Aha niho ubona ubuzima bw'amahoro nyakuri. Ahandi ni uko ushobora gusura ubutaka bw'inyamaswa n'urusobe rw'ibinyabuzima. Parike nini cyane ifite inyamaswa zikomeye. Ushobora gutembera mu modoka cyangwa mu kirere, air safari. Aho ni ijuru ry'abakunda ibidukikije. Abenshi bahatura kugira ngo bakore ubushakashatsi cyangwa bagire ubuzima buhuje n'inyamaswa. Hanze nuko ushobora kujya ku muhanda w'imitima uhereye kuri Cape Town ujya i Durban. Ni umuhanda unyura mu misozi njyana n'ibibaya, ufite amahoteli akurura abantu, imisozi n'abantu bonjesha ndetse umutima ugatuza. Ni ahantu utangiramo ubuzima bushya, aho umutuzo uhurira n'ubwiza. Ni nko kuba muri paradizo y'isi. Afurika y'Epfo ni igihugu gihuza ibintu byose umuntu yifuza: amahoro, iterambere, imico, inyamaswa, inyanja n'amahirwe. Ushobora kujya Cape Town ugahasanga amahoro, Durban ugahasanga umunezero, cyangwa Johannesburg ugahasanga amahirwe. Ariko aho hose uzahabona ikintu kimwe gihuriweho: ubuzima bushya. Ngayo nguko rero muri Afurika y'Epfo ibiharangwa, ibintu bidasanzwe, ibinyabuzima ndetse n'ahantu watemberera. Ngayo nguko nari nabatembereje muri Afurika y'Epfo. Ubwo rero mwakoze cyane kubana natwe, mwe mwabanye natwe. Ibuka kuri subscribe kuri iyi channel yanyu Mr. KIZITO niba ubanye natwe bwa mbere. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, ngenda kagaruka.